To je moja ta prekrasna Makedonija. Ubavin. Danes, 4. cutar, 2017. gospodovo leto. Ubavin. Dolgo se gleda i rek, i bitova, kaj Makčavan, Nataka i Olimp. Se nalađujemo u nacionalni park Pelister. Opa! Daki! Fenomenalno. Ubavin. Ništa. Odlično. Vidite kako gleda. Se nalađujemo na Baba planina. Na prekrasnata planina Baba. Pelister nacionalni park. Da, Ubavin. Se gledamo. To je moja ta prekrasna Makedonija.